election-nya bat kedang termen scam. Bakin penjawab dengan election Arjat. Jadi hadirin bagi paiba jong kemulian bila penjawab dengan siap Arjat. Ha? Wah, kami kapor berasuk memang ba Arstem kebetul keturunan COVID-19. Mereka license ng iyo kapor, mereka tristom bat kapag paiba ki expect ba Roy kapar development mandak sekarwan la persang laga juga bana development ko per malak so ka. Jadi holo gikam ki ba paiba ki i yang jinterkam jonga bat baru kulang ba dia bagi paiba ki ya ta julong ya ta kurom aku ada udan ngamar ti ba paiba ki dai kesan. Iki kita jingkran moro ki letang jingkran kurlat ni jingkran display ko ni marhaba kedua hi de ki paiba jong gamli ko soci di budget yang beri belum beli umdai perlu lan dia umdai kurang ni paiba jong gamli budget paiba jong gamli soci ke lagi beri banang ke start bagian do ke jingkran nam taka lawai jong ka stok ta jong ki di keju ka jingkran bagi hanga ki selia kita bersekali